Yo, there's a boy. We mwega muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Membe TV ngwiraga haha niho mucie wigue we mucie ngetwo murwo wa Kimani riu kare nyamu muthenya wa muthenya gitigite ingi kanwa wazi kana makimakite ni ciugo iria agikorwo akiuga atiriri ati akoragwo akiendete samidoh gukira muka wake wa mbere oroho agicoka auga nyakimuteithiririe gwaka mucie wake wa kuria gicagi-ini kuria mwena wa Nyandarua ini riria mutumia wake akiri muritu hari uguo andu matiragitiga undu na thayo muno tondu ni magicangira kumana na uria hakiri turona tonge agwitu jina kauga atiriri so ni kweli waliachana sasa nataka kujirudisha so in Dubai who is loved most akiona tima nothing but prayer ndikiguaguaga nigiguaga na mundu wao na support wega muno itarona tadu ena kawatiriri uswaitumia hii akili kuvuka barabara hena kuza kawatiriri sasa ilikuwa uchukue speaker haujatangaza Kenya mzima wanawake wakikusaidia watakutangaza nilimbaia ungehaa kauga atiriri tax ilitumika vizuri na boy child hata mimi naitwa Sami tunaweza endelea na njeri na Hamis kauga atiriri nilikwambia shida ya mabibi wakisaidia kidogo tu no nginya kila mundu akimenye no ni ngorani andu na makihurito ni matoko ya makiaririria kumana na relationship amutia wa mbere tonaigua ikuingisha na gitigano naigua andu makirehe maundu maingi wanajika ndagwikire hihi nguria kiuria mwiroreri kana muthikiriria ni watuika wa kugurira partner waku kindu after ndigano watuikane ya gucokeria waithiria atia ta comment hau thina utuika wa subscribe Miaki na Membe TV o hinda ringi twakiumagara.